Ai kublai pi sajisian pad haga kerteng ke betiang tam ke jong Tuhan Yesus Kristus. De haga ni ke sengi ke pementah. Angit skam baling bagri ke Jingpuson na ke tian ke jong blai. Penyo ya ke jingkerku haga mensiam ke jong pi. Patung ini le panyepuli na ke gospel ke jong Markus kelenong ke bepra ke dekat ke balai pusabat ke balai pusan. Ke kentian ke boong. Dia bola kot au yo pai ba lembat ki synran jongo. Bola ong haki jar ba man ban wan buat na dien jonga. Ai ba un len ya la dia. Ban ba un ba ya la gading pna. Ban ba un buat yanga. Na ba unuru uban man ban penem ya la kemensiam. Undo no ayaka. Unuru uban do no te ya la kemensiam. Na kebenta jonga. Bat ke jong ke gospel ru utaken un shem yeka kini long ke kentien jong ke jingkhot kinu ki bakloi ban long ki synran ke jong Jesu ban long ki synran ke jong Jesu Christ kam biang tang ban shunge jau ban long ki synran ke jong Jesu kam biang tang ban don ye ke jing shirhem ke bashipor Panlong ki synran ki jong Jesu Christ gidon kam ye ke ban lenno ye lede kini kalong ke jingkhot ke jong Jesu Christ hagni ke bentang yu ibu Jesu Christ Ukran ye ke kentien shabaro ki bawan pan sngap bat ki bala ban yosngo ye ke sur ke jong ke Bible kong bula kran khmat ki paj ba ke bamot Om ye kiba ula jied kerpang Henry ya baro kiba wan ban sngap pat ban yosgo ye kejingkran kerjao Jesu Kristus wang lara fiko aban long ki synran ke jonga pidon kam ban siu ye ke dor denak ta kedang don kam ban skot ho kadi kejing jied ke jongi ban long ki synran ke jong Jesu Kristus Abang shimi kisan jam ban jied ban lenno yelde ban bod yo Jesu ban ba ye geding pna kambut kumno ban ba ye geding pna keding pna ke kren sepang ke jing leran keding pna ke kren sepang ke jing sha kren ben keding pna ke kren sepang ke jing ye sha hapdeng ki jing na ke benta kaburam bat kaman ke jong blai lerang ong yipi ba ye geding pna kin mau ba geding pna kadi kataken pan gangit scam ba hagani ke singi ke bamenta aba fishim ye ke senjam ban bod you try aba fishim ye ke senjam ban lenno yelade kani ke kentin len yelade ka bumut ban no ia kata ke jingkwa ke jongi shadien ban bu ia ke jingkwa ke jong blai hakmat ban ino ia ke jing so bha jong ni do ban pen so bha yau men sim jong blai kata ke jing len la dia di hagni ke si ke bomenta ke jing kli ke long la Jesu Christ Ukraine ke kentien shapi hatu fikloin am ban jied ban long ki synran ke jong Jesu Christ. Believe Jesu Christ u khadi ki synran. Nama de ki synran ke jong Jesu Christ. Ki bala ken ban ra ye ke jingpun sle. Na ke benta ke jingker khu ye ke mensen ke kodor. De ki synran ki ban ra pateng ye ke khubor. Bal ke jing hikai ke bu Christ ula da ban ai. Degi synran ki ban ra ye ke kamba ke jingpen kia ke jingpen em ke bau Jesu Christ ula depan ai halo jong kenting pena dia tak daw ni ke segi ke benta kalong ke kabu ke bekrau yangi ban long ki synran ki jong Jesu Henry kam day ke basupat idon kam ya ke ban penyeper dan kam ban penyeklat nak di ke purtai wala dangi don hagri ke pertai ngimlong jongker
perthai yahap ban penyeper ban penyeklat yala dia kamtam yaga benta ga bakta yaga jingi dai ga jingi baru belai the do belai ga singi unai bor yaga bangin la ban le kumta kenang bangin long ka jingkir khu yaga ni ga pateng ban ria ga benta long ki synran pat ki nong bot ki bashisha ki jabu Jesus Christ do belai ai bor yang abade pi tang ha ga singi bang yo sngo ga kentien be hadu ga singi bangin shambal tra markmat belai ga jing suk un kerku pi daga jing kerku ga bakin saitam par wadum kladru belai e je pi kumba pilong amen.